بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Buotin ikagkimon tukbaltiin pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala si sangiminin insababanin hiya ni sab kita pinagkasuwa o Allah subhanahu wa ta'ala si ellew ininen atawakan si sangim ininen si oras ininen lagi lubanin si bulan pinagbarkat o Allah subhanahu wa ta'ala iyan e bulan binabawa wa Allah subhanahu wa ta'ala lu'u si iyan kaampunan ni iyan e bulan binabawa wa Allah subhanahu wa ta'ala lu'u si iyan asik ni iyan e bulan pangalapasan wa Allah subhanahu wa ta'ala ipun ni amban dialem narka jahannam minjari puas amban panukbalte iene pagsarang syukur si Allah subhanahu wa ta'ala tukbal kami rusap pagsarang syukurin si programabi ininen si grup ininen si Allen Yowa amban pagmehet-mehet di sarta ka-ikhlas bi si Allah subhanahu wa ta'ala tapaniya webi iene pagpangati kahaba Jumaat po dalam bulan Ramadan bisan kaniantin bidangan parangan bisi we ini parkala po datang bulak dunya ini demikian si manamyaan kapitulo sab kami umus in maudu kapangurungku iene dehel lumiaan kahargaan sin bulan Ramadan duk ini nelai amban me khususia tertentu pangurung we Allah subhanahu wa ta'ala tu dalam bulan Ramadan ini gak ta pangurung we na si bulan satili ilien painte iene maudu'i pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'aka wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu riwayat amban Imam Ahmad كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه فيقول إن كان كده أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دموا صحابة فموت محمد صلى الله عليه وسلم apabila nepatek ka bulan Ramadani ini hinang panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yubashiru ashabahu kani annen pinake kuene me sahabat din me tindegnen sabab wey kani an bulan Ramadanin lu binosan we Allah asinin lu binosan we Allah kampunannen lu binosan we Allah kemun nakakahinang amal ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala pinaglipat manglipat wene dambua painte tasabut panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkyaw makahinang pardo dalam bulan Ramadan ilipat we Allah subhanahu wa ta'ala hab magpituhapos pardo dambua pardo ilipat we Allah subhanahu wa ta'ala pituhapos upamane
Makasambahayan kyo painte sambahayang Maghrib pardo, pahalaan sa dili ang bulan Ramadan may jamaah muslimin, 25 par 27 bang kyo magjamaa. Na ininan tek ka bulan Ramadanin makahinang kyo ng buwan niyan, ilipat wa Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay pahala 25 atau 27 magpituhatos. Subhanallah. Ikaduwe may jamaah muslimin, bangkyo makahinang sunnat to dalam bulan Ramadan ininan, hininang wa Allah subhanahu wa ta'ala fardu. Atinen, bangkyo makasambahang sunnat 2 rakaat, hininang wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwe pahala sambahang subuh 2 rakaat, atau akan kwe pahala sambahang zuhur 4 rakaat. Hininen kahajihan, yene bulan Ramadanin. Angkat nihin panghut ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kani annen, painte malasa si umat ni, hangkan niya pinabawi Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatan lil alamin. Asa si bangsa manusia, bakas pinapanjari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Napabiya na patek ka bulan Ramadanin pa Abi Hurairah, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yubashiru ashabahu fayaqul, kani annin pinakeg wene yene me tindak den sarta misaraye wene pag nasihat mi ellewain ininen mian pinakeg wene sarta pinakeg kamweku yene kalapyahan sin bulan Ramadan. Pain panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan, sabennal pa innatik kanalusi ka bulan Ramadani, syahrun mubarak, yene bulan pinagbarkat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan ini nen jamaah muslimin, yene bulan pinagbarkat wa Allah subhanahu wa ta'ala, iftarada Allah alaikum siyamah. Pinatek kawai Allah subhanahu wa ta'ala sikite, yene bulan Ramadanin duk bulan puase, pinain saum duk bulan Ramadan, syahrul Ramadan magbidda. Pinatek kawai Allah subhanahu wa ta'ala bulan Ramadanin bulan magbarkat. Lu dalam bulan Ramadanian pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iftarada Allahu alaikum siyamah. Pinapardu ay Allah subhanahu wa ta'ala si kaam, yene pamuasehi. Walhasil, pinatek ka bulan Ramadan, magbarkate si asal-asal ni. Si asal-asal ni. Ubus, mian, pinapardu ay Allah subhanahu wa ta'ala si kaam, si bulan magbarkat lay, yene pamuasehi. Naniya amban kita gihimuase. Niya amban kita gihimuase. Buwan dan kita inakahan oleh panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinapardus kita. Puas ang kaptangan na yan. Tuftahu fihi abwabul jannah. Kaptangan panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng jamaah muslimin. Ini ang kaptangan na. Inakahan kita oleh Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kani ang panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu. Pinakeg wene mian ne sahabat ni dambuan dan pamakeg wene tuftahu fihi abwabul jannah. Allahu akbar. Gigi kamkegan inopenan pa inna wa Allah subhanahu wa ta'ala si bulan ininen gawang surgai. Allahu akbar. Bangkani annun matay ikhlas keo muase keo si Allah subhanahu wa ta'ala si bulan ininen muase keo pinatengge wedo sambahayangin binebegan weno pa inde rukun Islam ini nen gak niyak pagduwe-ruwe diretso ke magdalam surga sabab pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuftahu fihi abwabul jannah. Open si kita mag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala, yene mian kagawang-gawangan surgai. Wa yuglaqu fihi abwabul jahim. Amman me pamakek wa panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam me sahabat ne yene pa inne bantek ka bulan Ramadanin tambel ne pa inne kagawang-gawangan narkain. Allahu akbar. May jamaah muslimin sibay haji pagsarang suporte sabab way dambua keu ang bantapene o Allah subhanahu wa ta'ala mag-ibadat si bulan ininen yulu ilukahan o Allah yene kasurga-surganin sarta yulu ilukahan o Allah subhanahu wa ta'ala
mian yene gemon painte pinakulon sarta tinambil wa Allah subhanahu wa ta'ala yene narka pangatag wa Allah subhanahu wa ta'ala sinimanu siya nagda wa tughallu fihi as-shayatin dukkinakang iningketan wa Allah subhanahu wa ta'ala yene me painte shaitanin yene me shaitan nasat sime bangsa manusia mag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala fihi laylatun khairun min alfi shahrin man hurima khairaha qad hurima rawahu Ahmad peke painte iningketan wa Allah subhanahu wa ta'ala min shaitanin panilewi da kini shaitan da kini shaitan bayuan shaitanin ni jamaah muslimin bale duwe niya pinaing shaitan jin duk niya pinaing shaitan manusia nakatauhan pero bang shaitan jin kita kitete sumagawa pakitehan te kampu itu shaitan manusia katauhan ni bang saingge shaitan manusia gay katauhan be ku itu akahante ka shaitan manusiain me jamaah muslimin yene manusia pamniya magnasihat yusap kilobet kobet wene sa wene paine pakale we ko paine ni istorya wene sa wene bisa niya magnasihat tibuon shaitan etian shaitan yan sebab wey dambuwa ang banasat dinakyo gay pakale wene sihinang kinabayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala ika painte dambuwa ang banne papagkek sa we pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila le paine patek ka bulan Ramadanin fihi laylatun khairun min alfi shahr niya lugu paine sangem paine si bulan Ramadan yan labi harga'nin ang bandang ibubulan Allahu Akbar labi paine harga'nin ang bandang ibubulan yene laylatul qadar may jamaah muslimin bang kasasammo yene laylatul qadarin mag-ibadat kayo painte si waktu paturun ne pwede kayo makapag-ibadat ang mian hinalgaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang bandang ibubulan bang dinista 83 tahun duk 4 bulan iliin tigilan nung mag-ibadat niya dyan si Allah subhanahu wa ta'ala ang bang sa babanien dan bulan lo atawakan mian 20 bahangiro atawakan 10 bahangiro mula-mulanin subigi esan tenengge sisangiman painte kay napusan 10 bahangi pegenaan si inin paturun laylatul qadarin inuruhan kayo Allah subhanahu wa ta'ala mag-umul kayo ang 40 tahun atawakan 60 tahun gape kayo wakil balik umul nun may 15 tahun gape niya ibadat ng jamaah muslimin buwan isab kayo may kasangan magkasangan kayo may 10 tahun gape isab niya ibadat mo piyan niyan piyan 25 tahun ni gape niya ibadat sarta makapagdusay pe kayo ubus managna kayo mag-ibadat ang manumul nun 25 tahun mahil-mahil pe kayo sinsambahayang gay pe kayo tantumwase na piyes takira yan pag-ibadat li kulang manamalan dialan painte 60 tahun umul nun 25 tahun kahilanganin talepi 35 tahun 35 tahun lain ay pamandino lain ay patulino lain ay pangusahano antag ibadat nun si Allah subhanahu wa ta'ala antag ibadat nun kulang niya jamaah muslimin niya dambuwa si zaman Nabi Nuh alaihi salam nung 300 tahun 400 tahun niya dambuwa dende kanian dende ninan magtagisan pegge mate anak nen pain Nabi Nuh alaihi salam way kayo pain magtangisan pain mate pain ya Nabi Allah anak kun pain Nabi Nuh mian piye pain umul nei pegge pain subul pain 400 tahun 400 tahun subul pe Allahu Akbar pain Nabi Nuh mian bang pain ni taabot no yan zaman dampuli pain ni umulin pain ni tamanan lang kiwen 60 tahun bang palabi ang manen 60 tahun atau 63 tahun bonus ni sisi ini sambung gandahin bang ko pain ni mag-umul ang 60 tahun hinang ko pain ni sujud mintad si Allah subhanahu wa ta'ala gay ko patongas
na kung ito umunon ang nimputahon magkaasangan tekew. Niyan betat te doon puklimentahon nga pinaibarat no wow kyo managna. Amban doon puklimele sarta magpahil-pahil pikaw sambahayag. Wegay pikaw tanto muwase matalapin talong puklimentahon. Lain ay painte patulino, lain ay. Lain ay si talong puklimentahon lay. Pamandino, pamanganno, pangimonno, lain ay kemon. Ubus pag-ibarat ng upama. Dalam dahil wang sambahayag niyan 25 minit, 5 minit istate. Ngayon bisan nabot 20 tahon ibadat noon. Mang talino bisan nabuwa den dainit, hininang wen sujud minted de gay patongas-tongas. Allahu akbar. Gay patongas-tongas na tandal mo. Bisan 5 minitin, bisan doan sini hadja, pinain mangan na be. Mangan ne. Na pamanong ko, niya sabar, ang sini duk tayo nakahan, sabar. Sabay niya, sabarte. Sa iyan mag-apasan dunya, iyan ay akhiratin ni jama'a muslimin. Amban sa mamaniin, pinabawi Allah subhanahu wa ta'ala bulan Ramadanin, sarta pinabuhohan wene, amban me khususiya, tartanto, ga pangurong wene simulan sa di, iyan Laylatul Qadar, khairun min alfisar. Miyan yene pa inne sangiman basak, sangiman pa inne sigpit. Niya magpain sangiman basak, pegi paturun ni malaikatin me jama'a muslimin. Niya magpain sangiman sigpit, pegi penlo kita we malaikat sigpit kita. Amban sa wabanien, sibay mian iyene abangante atawakan ispiyahante palilimante bang antag paturunnen siyang iman gansal 20 tambuha 20 telo 25 27 20 siyam iyan paturun lo si iyan iyene painte Laylatul Qadarin sibay iyan gawakut iyene ginhawabarante nengge ngan duaa atawakan mas sa Quran atawakan ng bahayang sangin iyan apabila sa tasasangmo kaon ay magparauntunganin. Wa'edu kayo makapag-ibadat min tagdetagde 83 tahon may jama'a muslimin. Wa'edu kayo makapag-ibadat min tagdetagde may jama'a muslimin. Naman hurima khayraha kad hurim. Napaintangho ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sine-sine gay mabaya ngeddo pahalayan kad hurim. Tartantunin pa inne hinaram si iyene pahalayan. Sine may manusia iyen? Iyene may manusia muasi hadja mian gay inimportanti we ni kakahinang kwasihin, gay inurungan we ni painte importanti kemon pangandaakan wa Allah subhanahu wa ta'ala dalam bulan Ramadan lay damikian ilahan-lahan do sabi ni kemon pamigisanin sampai gak ni tapat tayo ni yan pahala pangurong ni Allah subhanahu wa ta'ala kemon painte si tasabot tayo. Demikian mi jamaah muslimin ta'akar sabi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu in pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam magkatangan pasaran bulan Ramadan ina bisaranin u'tiyat ummati 5 khisalin fi Ramadan lam tu'taha ummatun qablaha. Pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis ini niya magpain daif sumagawa mian targib pamakesig sin imante pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaurungan painne ummat kun line painne parkala si bulan Ramadan gak tapangurong si mi ummat dehelu. Allahu akbar. Mian ummat Nabi Nuh, ummat Nabi Sulaiman kesigan men sampai jin pag nakuranin na tinalaw siya may saitanin. Sampai baliw bang paide baliw piw kew. Nuot-nuot tiya baliwin. May jama'a muslimin. Sumagawa garu kaurungan. Si parkalainin kwe kapangurong kita umat panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Kepak tahikin akahante kew mu'jizat nen. Pain Allah subhanahu wa ta'ala palubakon na may pain na tungkot mo yan o Musa kepak tahikin sumagawa gagok urungan ininin subay hadya pagsarang suporten si Allah subhanahu wa ta'ala ina may kapangurong kitelay ga kapangurong sibe umat dehelu umat Nabi Isa ga kaurungan pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam khulufu fammis sa'imi atyabu inda Allah min rihil misk panaglaan kapangurong may Allah subhanahu wa ta'ala. Si umat panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene bangsasang numuase yene ang gahap atawakan yene baliw pagua ang bandelem behenu atawakan behe sin yene pa inni amuase atyab hamot
si Allah subhanahu wa ta'ala amban pa inni hamut-hamut. Amban rahil mis. Hamut. Walhasil may jama'a muslimin. Sa ingin na bawan behenu bisan pe kayo kayo magtopras, sa kayo po sampil. Gini kayo pa yung tinopras, mas yun bawan-bawan. Hamut ipi si Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil, may siya magpuasa dahil lulay, yan ay bawan beheray bawan do kahamot si Allah subhanahu wa ta'ala pangamulya yung kiwakahante kiyo pinapanjari ni Allah subhanahu wa ta'ala niya ni pandak-pandak niya ni langkew niya ni kemon sumagaw at ilonu hamot bang si Allah subhanahu wa ta'ala na po ito sibay halgaanon da sibay halgaan mo sibay kiyo sibay pabantuk si kao yan kakahinang dambua ahamuase. Atinen, kemon pangandakan Allah, sibay painte hinang no, kemon isang pamigesan Allah, sibay rusab hinang. Ine, lamot ke siya, ine, may manusia, ngoto-ngoto, mitna, atawakan ngalimut, hinahuri amuase, lamot ke siya Allah subhanahu wa ta'ala, hamut, hamut, lamuri atawagai. Nanaan sininin may jama'a muslimin. Khulufu fammi as-sa'im inalaman sa'im muwase yene kemon pinarihala we ina ihalgaan ina puwasen peke sidambuha hadis paipahute Muhammad sallallahu alaihi wasallam rubba sa'imin atawa paine kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash pihad japain ni amban ni aamuase ganiya tayo ni pahala si Allah malaingkan lekat tukaupo ganiya tayo pahala na yun pa ini khulufu fammi as-sa'im atyabu inda Allah min riris ini pahala ya tawa dumain pahala na walhasil na may manusia amuase mopot tibito ganiya pahala na ito gaalamot pa intayin na si kaptangan panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikaruwe amban may pangurong atawa khususiya tartanto si umat ininen kaya kung makaan niya na pagbistahin ano ba siyempre may pinayaman orasin ikaruwe watastagfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru Allahu Akbar yan ay aamamuasehin ni jama'a muslimin mian pinakupakuhan sa may kamalaikatan ampun si Allah subhanahu wa ta'ala sampai sila kabuka Allahu Akbar kamu nangamban panampil mo karena Allah subhanahu wa ta'ala sampai pamukano ini sabi ng malaikatin Ya Allah, ampunun si ano. Ya Allah, ampunun si ano. Kalapat deh. Ubus ikaw hiro ko mag-story. Gakatauhan no. Malaikatin gagal si kau. Supaya kau inampun ni Allah. Amban sa mamanian suway na sab kau gagal si ginawabaran mo. Bangsa ingi sab kau inampun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ininin kahalgaan. Yene mian aama muwasehin bangka ni annen pinarihala wa in pamuwasehin wa tastagfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru pinakupakuhan sa malaikat sa inge sa painne makabuka bang malaikat makuampon si kao may jama'a muslimin kao na umbol sa tuhin bang malaikatin makuampon sinambuha amumin pinakuhan wa ya Allah kalasahano ya Allah ampunun dusene ya Allah pasekun surga malaikatin lakatahan buwan sine ini makhluk pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala ga bakas magmaksiat pisan kuyahan ga iman da ininin kakal gay kakulangan pagka iman da ininin ubus kakulang ubus painte miyan pahekka sa imanin pagka iman da ininin istidi iman da ininin ga sa bakas magmaksiat si Allah subhanahu wa ta'ala yan ay malaikat ininin la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ga sa bakas magmaksiat si Allah subhanahu wa ta'ala inaruhin ninangnen iyan ay kinabayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala iliin mo kuhan kau kaampunanin may jama'a muslimin ikatello ang ban may pangurong ni Allah subhanahu wa ta'ala si kite si umat ininen wa yusayyinu Allah azza wa jalla kulla yawmin jannatahu Allahu Akbar si aamwasi inukil-ukilan ni Allah subhanahu wa ta'ala surgaten
muasa kau karena Allah, siyempre surga pangatagan kau. Yan surga pangatag kau ya Allah subhanahu wa ta'ala inukil-ukilan. Sige-sige iripil wa Allah subhanahu wa ta'ala pinahab. Kulla yawm kahabaillew may jamaah muslimin. Kahabaillew inukil-ukilan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yaqul ida bisallahin yusifu ibadi as-salihun ay yulku anhum al-ma'unata wal-adha wa yasiru ilayk. Sungguh pa inne pabutas amban mian ipon ko pa inne, ipon ko maghinanghap, yan pa inne mian mauna masakkahin kahunitanin, yan kahunitan si pamuase, kahunitan si pagtarawi, kahunitan si pagwitri, kahunitan si kemon. Wa yasiru ilayk, sungguh pa inne paasik si kao. Allahu Akbar. Sungguh kina pinasik magdalam surga, sungguh kina paasik magdalam surga may jamaah muslimin. Amban sa babaniin, sibay yene kemon masakka, kemon hunit, sibay painte, sibay sawarante, sibay painte sandalante, supaya tadawhatte, yene na khususiya, adawakan pahala, pangurong Allah subhanahu wa ta'ala sikite. ويسفد فيه مرادات الشياطين duk mian si ininen si wulan ininen ko natasabot ko inakka iningketan wa Allah subhanahu wa ta'ala ini may saytani wal hasil panagnaan muasa si adehlulay bawan dumasi eloren atau akan beherin ikadue mian ga sa pinakupakuhan na may malaikat si waktu muasa kita hamot pe heloten pinakupakuhan pe kita yung malaikat wa yuzayyinu Allahu azza wa jalla kulla yawmin jannatahu duk pinangari-ngarihan pe Allah surga ten kaaba illew duk sungguh kita pinaasik pe Allah magdalam surga ni duk iningketan pe Allah yung saitanin si oras ka inine ويغفر لهم في آخر ليلة dok inampun na si kite ikalime yene kakahinanten si kahinapusan sang imlay ubus niya nilew paimle qila ya Rasulullah niya nilew dak kinataw mang sine mabniw lil majhul dak kinatawhan ahiya laylatul qadri yene paimle mang makahinang namuwa manusiain si Lailatul Qadar yeme pa inne me kainampun duseten bang kita pa inne magsasanduk Lailatul Qadar lay pay manilawin ine pa in Rasulullah la dumain pa inne walakin al-amila innama yuwaffa ajrahu idha qada amalahu Allahu Akbar ye pa inne maghinangin ye pa inne mamuwasehin ye pa inne magtarawihin puasa man magpagtarawihin kurung na siya pahalahanin dumay na sa Lailatul Qadar Allahu Akbar bangkuhin ni jamaah muslimin sibay yene niyan pahigette sibay pahigette yene pangatiante diyalim pagtaat si Allah subhanahu wa ta'ala sibay kita nulik diyalim pag-ibadat pihat jamban manusia kasabot kuru si manamiyaan jamaah muslimin baya mag-ibadat si bulan Ramadan ini pihat ja sumagawa ga si pinaabot ni Allah subhanahu wa ta'ala milyon mate dalam yan paita dalam dunia ini mag-angan-angan mabaya mag-ibadat tu dalam bulan Ramadan ini sumagawa ga pinaabot ni Allah subhanahu wa ta'ala itu manusiain mian paitne muasik ko itu sampai pa ina tahun balik kau pa ine mian tawod ko ginero ko tanto narawi ginero ko magwitri muasa ni hadya ko atawa pa ine magpahil-pahil pe ko sine amban kite nga tauhan ni ellum pe kite sumo sine magpahin niya magpahin pa ine ellum pe ko sumo ga niya nga tauhan ni anytime ni jamaah muslimin anytime pinagput jawate niyan wa Allah subhanahu wa ta'ala anytime wa ni inorderan ni malakal mautin ni an medut jawate ga kita niya amban sa babaniin kani an me salafus salihin me painti ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam sa ingi bang simak ibadah bang senambayang asar dukasal ngahigan pat imanten si Allah bang senambayang asar gaine si mag-angan-angan wa ellum pisa taman maghrib gaine kaya kita bang kanang asar Allah ko pinunuan Allahu Akbar ko pinunuan ang kantik yun pwesa ka ola ellum te maghrib
Sibay hinang mo kahaba kayo ng bahayang, kahaba kayo mag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Hinang no kahinapusan nun, kahinapusan umul no yan ay pag-ibadat no miyaan. Pagtarawit na bimiyaan, sibay pinaphap upama, sibay na hinangte kahinapusan ginangte, kahinapusan ibarate, ganiya nga tauhan na yung makaawat pa kita sambayang suko. Ganiya, amman sa babaniin, kahaba kita ng bahaya, kahaba kita muwase, kahaba kita ina-ina mag-ibadat si Allah, sibay ni asya-asete gini kita makapag-ibadat balik, supaya nga hegit, yan ay pag-imanten si Allah subhanahu wa ta'ala. Ilian painte amban ni khususiya, pangurong mo Allah subhanahu wa ta'ala, si umat panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dambu amban maudo, fadailus siyam, yan ay kalapiyahan sin pamuase. Damikian, yan ay pain, muallip yan ay pinasapo ininen, niya sampain na mehinang, هذه بعض الأعمال الفاضلة التي ينبغي على المسلم الاجتهاد في فعلها في هذه الليالي المباركة. نسأل الله أن يعيننا وإياك على أدائها ومن هذه الأعمال. نعم بإنك سندوها هنا فضيلة يعني هنا هاب hinang kinabayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala patut sime bangsa muslimin al-ijtihad simehan pagtuyuan de fi fi'liha mian pagtuyuan de hininang fi hadhihi al-layali al-mubarakah yani kemon sangin pinagbarkat ni Allah subhanahu wa ta'ala sangin painte panagnaan bulan Ramadan sampai painte yani ubos bulan Ramadani. Panagnaan, bisan na kita sa rati kemon, pagke pandak waktuhin. Panagnaan, as-sawm, yan ay pamuwase. Bisan sa pain panguta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakum atawajaakum, syahrun mubarak tekka ne painne sikaam ya ne bulan pinagbarkatin banggay ru kyo muase ga niya lagi ne sikao siya ru maglagihin ya ne me siya muase hangkan ne panagnaan bang patekka bulan Ramadanin pinetta ru muallipin ne magsulatin ya ne otorin as-sawm mula-mulanin me kita do no bulan magbarkat iyan subay kyo muase as-sawm subay painne niya panandal no. Qala sallallahu alaihi wasallam hadis ini yang tabassakuru si mana dehluin kullu amal ibni adam lahu kemon painne nian hinang anak apu Adam si iye atihanin si iye selesai ko siga makakalayahin bang aahin nga hinang yene kahapan tawis tawe ne kahapan din upama yene painpahute Muhammad sallallahu alaihi wasallam manambayang jamaahin 25 darajat atau akan 27 di katauhan no palanin nawal hasil pada Allah subhanahu wa ta'ala si hadis qudsi kullu amal ibni adam lahu kemon painne hinang anak abu Adam si iye katauhan ne al hasanatu bi ashri amthaliha ila 700 dhi'fu iyene painne hinang mahapin bangkeo makahinang may jamaah muslimin ilipat ay Allah subhanahu wa ta'ala 10 upamanin makahinang keo ng buwak kahapanin bangkeo makatawang sawain upama ikahapanin ng buwak kahapan sumagawa ilipat ay Allah min 10 umos ilipat ay Allah subhanahu wa ta'ala kahapanin may apituhatos sampai niya oras bang kawayan Allah ilipat tuhin na gipe taytungte yaqulu azza wa jalla illa siyam sisayan ni painne kahalgan umat ko ituhin illa siyam malaikan nin puwase gay taytungte painne ako ni painne kuiraw siya painna huli wa ana ajaz bihi sabinnal painne pain Allah subhanahu wa ta'ala in pamuwase na yan siya ako parunga ni painne iyan ni pagsahurlay atau apa nang pilay si ako ipien pagkurep-kurep ni painne pamunas ni si salay si ako pamangan ni painne pamangun ni pamilya ni anak ni pagbelani si ako
Panandal ni pain ni elaw le sampay pagua, sampay pain ni pasednep mata elaw si ako. Giye pain ni Mr. Tebba Sasab, giye pain ni Kemon, si ako panallahu subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajazi bihi, kuiraw si ako ni mangurungan siya pahalain. Bang Allah subhanahu wa ta'ala ngang garantulan ka umi jama'a muslimin, kauniyan magparauntunganin. Taraka sahwatahu wa ta'amahu wa sarabahu min ajli. Pain Allahin, gaya pa inne tinuhuto ini sahwane. Kinabayaan pa inne, yene ginahubarannen, yene sahawatnen, hawa nafsunen. Duk pa inne, gaya pa inne mangan, gaya pa inne nginom, gaya kemon. Karena sine pain Allahin, min ajli, karena aku. Lumain karena sine, ruk sine. Hangkan pinalangki wa Allah subhanahu wa ta'ala darajat pamuasihin may jama'a muslimin. Lisaimi farhatan si amag papuasilay pain Allah subhanahu pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lisaimi farhatan yene pain si amag papuasilay niya duwe kakegde. Ikaisa farhatun inda fitrihi yene pain kakeg si waktu resumuka. Si waktu resumuka bang payaman nuan sini me manusiain peke garu takidete me sigwa lesan sini lay gak netek kabukain sumagaw dialan ni kemo sabab kakek bayak muka bayak ni tinambal we ni lekak ni magsandali karena Allah subhanahu wa ta'ala dumain karena sineruk sine wa farhatun inda liqa'i rabbi duk kakek ni si waktu pangurung ni Allah subhanahu wa ta'ala siye palain. Ini pahala kita itung, ini pahala sedang buah hadis. Inna fil jannati baban. Yan, pain panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan buah bende pahala pangurung si amag pupuase. Sabinnal pa ini dalam surga iyan niya pa ini dan buah bab yuqalu lahu ar-rayyan. Inalinan pa ini ar-rayyan tambal sin lekkak. Mian gak pa ini niya makaasik sa dili buat malingkan aamag pupuasi sa bang ni paasik aamag pupuasihin si waktu yan may jama'a muslimin kahalan manusiain magputing ni sabab wey iya sa ginuting takityan ni kawin sanani mismo yan ay kahapan masinumuting sabab baya yan ngahit na kahapan ni kaya Allah subhanahu wa ta'ala ayna saimun ingin ay kampain ni aamamuasihin Ngayon kemon manusiain. Bisan no magpahil-pahil muase, bisan no muase muka lelew. Nenge, ganiya. Ubus dinak may paasik ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mamuasekin, ini aamuase sabi minalunit jama'a muslimin. Ini may aamuase magmakmain, tepet balik kay sa makaasik diyan kakawasihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilian nehet, pain Allah subhanahu wa ta'ala. وفرحة عند لقاء ربه بالتقين فإن سوى كره فكسوى الله سبحانه وتعالى kau betul makanya niya kedua ini wala khulufu fam as-saimi atyab inda Allah min rihil mis batasnya na slinte mian in painte dambua painte amban iene kasabot siya di sini si maudu te pain ni as-saum pamuase ini ahin bang muase lupawan kehenin hamud bang si Allah subhanahu wa ta'ala hadis ini dan hadisun sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Ini may jama'a muslimin magsali kekemon darajat aamuasehin gay magsali ni aamuase pitu kita paintihap may karindehan tahu lagi inin memang magkasa ilahin atau akan magluwa bisan dulang puasa itu mo akhan tekyo yene ilahin siluwa kung magkasamahangi biyain we pekyo gak mole we pekyo pinain mole we pekyo pinain Allahu Akbar kaiman sibay kaimanante pamuasetin sibay kaimanante yene kakahinangten supaya magmumpad sikite pasalan bisalan ng buwa umus bang pasongsong sinulut-sulut ni rang dene kyo muka dalan na dyan magkatinanong daa sibay niya kasabarno pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أخرجه البخاري. Ini ahin menguasai gay magsalik kay mon darajat nen. Niya muasai ko neta sabut tega niya pahala tedok ni. Ini damu amban aamis samuting kesa kisamuting. Puting. Saingge kaputing iyan may aami balapan be. Bang isam niya ang story. Stabis to ne puting. Pain ne lando ne puting antur sabi. Malis Allah gay manjari. Gay manjadani haja kyo painte. Mian Iyan be male dari haja kyo painte mian muting pawayaan ni haja baya di bang tages no pegesun dumay ni sa pang muting damwaro aputikani no us papan usab painom bat piduwe waru sa kahola-hola bang elem nar ka painom bat duwe elem nar kain matok ko ni manjari me jamaah muslimin wal amala bihi sarta hininang we ni masing-masing falaysa lillahi hajatun kay pinia gunane bang si Allah subhanahu wa ta'ala yene paine falaysa lillahi haja pwede bi paine gani gunane si Allah yene pagsandal ni tinakanlay happy paine muka yene pagsandal ni paine yene buhele happy paine muka walhasil ga dunia na idote pahala amban Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian in pamuasahin jamaah muslimin. Pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam na riwayat amban Imam Bukhari dan Imam Muslim, as-sawmu junnah. Yan pain ne puasahin taming. Taming ininen yan tamingin bahasa me hello ini tu katahan mi kyo bang ini. Bauro katahan ko ba ahurum yan. Junnahin eliko bang ahin magbono yan ano be bangay magpeddang niyo inyan tanan wede taming duk sige bang sa pineddang duksang gaturuk sige ano nasayen pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sawmu junnah in pain ne pamuasay junnah tami fa idha kana yawm sawmi ahadikum bang pain ne kanian ello pamuasa ng buang bantami فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم أخرجه البخاري ومسلم. Junna ininen yene elik no ambanarka ine kemon aamwate ine liga no Allah ambanarka gai kwene me tasaputte niya amwase gay ng bahaya when niya pos pinain pain Rasulullah as-sawmu junnatun umus magpain pain ni katuan mangain gay ng bahayang bumuwase dilam narka bupain Rasulullah as-sawmu junnatun in maananin naan si ininen as-sawmu junnatun ahin muwase sibay magsambahayang sibay painte magjakat sibay painte gay misaga abinta ilian maananin may katahinan ni taming in pamuwasenin na inay ko na puwasenun manggarukyo ng bahayang pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ural islamu bithalata in pain semmek pain islamin tellu sidambua riwayat amman ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tapaluas pain Imam Bukhari dan Imam Muslim buni al-islamu ala khamsin yani riwayat ini nen pain ural islamu min bithalata niya pagkanaitne sumagawa sa bennal pain ulamain bang jinama wede si antara hadis ini magtawa te panagnaan pa inne yene pa inne semmek islamin tellu faman taraka wahidan minhunna faqad kafar sine pa inne ninggalan ni dambu ambang tellu ininen sa bennal makapagkupur ya si Allah subhanahu wa ta'ala lune ke kupur paluas amban agama atau kupur paine kufrun dunal kufri atau paine kupur dikit-dikit gaya paluas amban agama panagnaan syahadatu an la ilaha illallah yene paine pag nagsaksino si Allah subhanahu wa ta'ala ganiya Tuhan pag-ibadatan, patut pag-ibadatan, panumpahan, pamatulusan mo ibadat no, malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan Rasulullah, duksaben na linpanghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miyan nabi atau rasul, bang kau magpain gay kahagat no, nambuainin kafir kau lumuas kau ang panagama. Lumuas kau ang panagama. Ikadua, ikamus salah, duk yene paine sambahaya pamatenggisin sambahaya bian magikram ni Allah subhanahu wa ta'ala niya
Gania patut pag-ibadatan Allah. Duk pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul sumagawa gay kayo magsambahayang. Gay kayo magsambahayang. Tigkilat na mailuming di kayo magsambahayang. Allahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Kafir na lumuwas sa managama. Bisan tayo mag-ikrar si nilang pangatian ni painne insambahangin wajib po apabila ikay ng bahayang kaulur rajih sampai tinahti ko Allama Sheikh Ibn Uthaymin kafir paluwas sa managama. Paluwas sa managama. Na neke sa manusia yung asal gay penampahayang sarta gay pe kinahagarwe ni sambahayangin. Allahu Akbar. Kafir. Ikatelulas. Saumu Ramadan. Saumu Ramadan. Ini pa inni bulan pamuasa si bulan Ramadan. Apabila kau gay muase, kafir kau. Elu ne ke pa inte mian kufur pa inte luwas ang agama, bang pa inte kufur no gay kinahagan, atau pa inte bang hatat kau gay muase, kufur duna kufur, at tinenggaru kau lumuwas ang agama. Sumagawa si hadis ini nen, sandia pagkadaip faman taraka wahidan minhunna faqad kafar. Sini-sini aja ninggalan dan buang battelunin tantunin makapagpupuri si Allah subhanahu wa ta'ala. Na iyan maananin as-sawmu junnatun. Yan pa inni puasahin elik na manghiru ka ng bahayan kaya tayo ng junna. Gayro tayo ng junna may jama'a muslimin. Gayro tayo ng elik. At yanin miyan suwero kayo magsambahayang, duk suwero yene hinangno, yene ganta, hininang laisi, walang puasili. Faida kana yawmu sawmi ahadithum, fala yarfus, hati-hati, atawa wala yafsuk, bangkani andin. Atawa ng buang ba't kitehin muase. Muase si Allah ina-ina ni. Lune ke puasa sunnat, lune ke puasa painte ni an fardu ko ininen sumagawa mula-mula si ininen pagke maudutin as-sawm yene murad nidlai yene bulan Ramadan ininen giye magdahulaka wala yarfus magdahulaka sini karendehan ni jamaah muslimin banglela magdahulaka sini karendehan mian mula-mulanin mi magkasa atau kanduk sendiri tabillahi magdahulaka abay bisa binabumuas nawang may painte magkulit-kulit gay mo sabihin gay painte bilang ini an taatuf at yanin may kaswitan at jayen guys say magdahulaka kayo tadi biro wala yafsuk duk ini painte mi an magmaksiat kemo nilai kakahinang inigay mahaple wala yajhal fa in sabahu ahadun falyaqul inni sha'im inni mri'im sha'im bangiya painte ni an yene musai atau kan misabisaniye atau aduk sadili pabilai me bisalat ina ne mi anggi me ku painte ngapo muase ku kay manan ku puase kun ili enep junnahin. Namang misan lu kaya buwas, sampai dia buka suntuk pihun sampai pagwa may lahain, sampai kemon, sampai ini katiwayo Allah kana junna may jamaah muslimin. Allahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Ilian pa inte maanasin as-sawmu junnatun. Ikadue amban me mihan yang bagi patut subay hinangte, patut subay hininang. Dumain pa inte wege hinang patut. Pain pangutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga al-qiyam yene panengge al-qiyam ini panengge ini maknanya muradnya yene panengge sangim si bulan Ramadan panenggehin lamut pa inni amban magtarawih panengge yan ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala lamut pa inni amban pagpangaji kuay kidali panengge yan kemo pagbasa Quran mula-mulanin asal panengge yan ibadat taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat min Imam Bukhari wa Muslim man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sine pa inne muasa si bulan Ramadan imana pagkahagat si Allah bangiya muasa dumain imana dumain betadnin imana gak niya mian gak lamut siya di sini sumagawa imana pagkahagat si Allah siya ibetad ni dalam pangatian ni muhasay ko kahagat ko si Allah pagka niya asiyasay ko surga niya asiyasay ko baburayan niya asiyasay ko pa inni hamut pa inni ini bawan mehek ko pa inni hamut pang si Allah subhanahu wa ta'ala niya asiyasay ko pa inni wal malaikatu tastagfiru li dukkan yan pa inni malaikatin niyan makukampunan si Allah subhanahu wa ta'ala para siya ko ilian imana pagkahagat si Allah wahtisaba
duk yene pangangan-nganganne pangaseng-asene pahala amban Allah subhanahu wa ta'ala ini resultanen pahute Muhammad sallallahu alaihi wasallam muasik si bulan Ramadan pagkahagadno duk pangangan-ngano ini resultanen pahute Muhammad sallallahu alaihi wasallam gufira lahu ma taqaddama min dhanbi inampun wa Allah subhanahu wa ta'ala ini dusen lumabay Allah dusen lumabay inampun wa Allah tatuk muase telumpu bahangi rumek jamaah muslimin dialem sepat dan buah bulan dinakyo paruhul wa Allah mangan dinakyo paruhul wa Allah minum sumagawa naan si elle udunaan sininen ubus sangemlei nginum dukeo sumagawa tidak kajak yang magibadat inampun wa Allah subhanahu wa ta'ala pardusianmu apa tuh tinambahan baik pun boleh oke qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi naan sininin kue bantuk kinakahan kita pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemon umat kun Makkah sa walhasil si bisaranin gufira lahu ma taqaddama min dhanbi kamundang mo amban inanak sampai oras ko itu bagus hati keo na ininen na may kipapas dosenon may jamaah muslimin ininen ne lamud ne painte imanan muhtisaba si panenggeno sangemlay panengmatnenggi keo sangem mian matahajud keo sarta maku keo si Allah subhanahu wa ta'ala kwe pamakuan sini si witri doa kunut maku keo si Allah na ininen ne pagi oras lagi bang si sulusul lail paturun Allah subhanahu wa ta'ala ila samai dunya si painte langit yene dunya ininen ine bisaranen hal min mustaghfirin hal min taibin penallahin niya ke painne maku ampun si aku si oras ininen ku itu ampun kule niya ke painne niyan maku si oras inin ku itu pangurung kuneye ambanian puspusun nerwaanon si oras miyan manghek kaduseno pege magduse kita kemon adyanin magluma-luma kita rugduse niya tambal ni ga kita pinasagaran wa Allah ga kita pinasagaran wa panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam inlasa panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumain ku eme panuhuma sin Syiah in panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam dehelu amban pamulan itu hadrat Allah subhanahu wa ta'ala gahniya amban parkala dikit-dikit pakasekante surga buat malingkan kakahan kita ini gahniya amban parkala dikit-dikit pakanarkante buat malingkan kakahan besar kita wene قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ini nene sifat yene aaneng gesangin me jamaah muslimin pada Allah ibadur rahman yene ipun Allah subhanahu wa ta'ala ipun Allah sinayan alladhina yamsuna 'alal ardi hauna yene me aabang palenggan datang pula kini kamaya-maya gania takabul yene ahen bang palengan me dumain me kamaya-maya isab gay maghibok dumain say maananin dumain pinain niya daru kyo pinay magbakarat niya tuliru may say yeni palengan sali tu pamayam nin kemonin sali sa pinapancari wa Allah ganiya paine diada ko mansiano tawa paine langyo ko majarga sali do ilien painte ginellal wa Allah subhanahu wa ta'ala yeni ibadur rahman yeni naan sinin shahidin bima'na al-qiyam walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama yeni mesiye sangem inusal wa'de sangemin si pag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala sujjada inusal wa'de sangemden pasujud si Allah subhanahu wa ta'ala maksud nen mag-ibadat mian dukkemun nilai wa qiyamah duknenge si Allah subhanahu wa ta'ala ininen dambuwa painti amban patuk subay hinangte dalam bulan Ramadan faqad qala sallallahu alaihi wasallam man qama ma'a imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu laylatin rawahu ahlu sunan Kau ini an sini lay painta dan buang ban qiyam pi
dambuan ban panenggete, dambuan ban painte baituta, yene panuneite de sangente ininen, pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sine-sine painne nengge duk imam ne kuyan sinilay, hatta yang saripa, sampai ubus painne imamin gaya painne, miat tinahalaan we ne imam nen, kue du painne katenggihan we ne sangimin kemo. Allahu Akbar. Kuitu pihat jamban ne manusia, 4 rakaat tarawih tahala, pergi taha imamin. An sini dia magreklamo, niya taha painne, bangkyo baya be sama aku kebe ku magpainte magpalikoy ko sa prangka ko, prangka ini nin kasawin nalanin. Nailian hep me jamaah muslimin dambua amban panunay sangemno yan ginellal ki Allah subhanahu wa ta'ala ibadur rahman dupatut sikite painta in ma'na sin baituta tinilawe ko sabi ko na sin pigigatag tuta paham ko yan ma'nanin painne kemon painne mian hinang no si sangem lay baituta alenen lune ke tuli alenen baituta ilien duk painne masakuran kemon painne wal hasil na sininen pinatarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala awalladina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama gak lamut matulihin siweru keo mag-ibadah pikik keo tagelang ibadur rahman siweru keo painne pasujud si Allah duk qiyama duk nengge mag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala masa Quran maku ampun kemon niiliin painte patut siwe hininang we muslim me jamaah muslimin mian bilanglah si pininen pakai pagbisanin mian 10:30 tambah-tambahan ko ni kunti jib itu mau doa natawa po si manabalik basa ikadelu pa inti amban ni kapatut si hinang te as-sadaqah iyan pag napaka kinawag tunay ka dapat kang magkano kamu puting be paano be pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam قد قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة صدقة في رمضان أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يعني painne sahab-hab sedekah pag sedekah si bulan Ramadan pag sedekah si bulan Ramadan Allahu Akbar tagitay ko may tupasin ng sini maglabi-labi dan buhay piyan ng sedekah may jamaah muslimin sana sayen sabay mian mahapin uyat di man katupasin dun kite sa ganahan iyan ang buwan may lola do yan sumagawa iyan paintain pag sedekahin mashab si bulan Ramadan luune ke magsadaka ke unune ke zakatnu luune ke ine mashab si bulan Ramadan dumain mananen painte gini ke mahadaka si bulan sadira guys sumagawa masnaan si ininen si agen-agen ubus tu alta ng pagsadaka pagkihab yan pahalaanin si Allah subhanahu wa ta'ala dan buwan man na pagsadaka may jamaah muslimin liqawlin nabiy sallallahu alaihi wasallam painte riwayat amban si Ahmad duk Nasai wa sahahahu al-Albani فإن من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء sine-sine pa inne makapabuka ang sinin ang sini urungan tika ang sampol kwe kami ga niya pa inte magbuoluto ang banluma bilang tapabuka kami bilang tapabuka kami na sine-sine pa in Rasulullahin makapabuka aamwase pala din kwe du pahala tapayan ito pabuka taga pahala kudang ibu inurungan sa kewe Allah dang ibu additional sa di amba nene pahala puasa nui makapabuka keu ubus pahala kui kisawit masikaw sumagawa niya sa dili pangurung we Allah buka daig gokbohe lamo di amban pamuka may jamaah muslimin iliyan ang kanal si ininen si bayine ubusno atawakan si bay keukegan magsadaka si bulan Ramadan si bay keukegan yene makapakan si bulan Ramadan may jamaah muslimin ubus pa inte pasuno hekabay pa inte dalil manunsuki si ininen sumagawa pagke kinaugto kite pasuno al julusu fil masjid hatta tatlu asyams yene pa inne paningko si masjid sa inge parangkat mataelewin pamarong pahala ni pain panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat min Imam Muslim idza shalla al-ghadat ay al-fajr al-ghadat yani pain sembahyang subuh jalasa fi musallahu hatta tatla asy-syams sampai pain tatlu asy-syams sampai pain mian pagwa matelew kanin Rasulullahin bang pain itu tuwan si bulan Ramadan namit sa bang si bulan Ramadan
Iyene itu kapatutan te ja sibe hininang. Kanian Rasulullahin Rasulin inampun pa indusen dahil orang boleh bang bekas magdusen. Subagawa ini nin hininangnin. Yang teyen. Bupain Allah inampun ni berusenun. Subagawa sa ini ninangnin. Pegi Rasulullah kanian nin bangi bakas nambah yang subuh. Bangi bakas nambah yang subuh. Gaya magtuy paluwas sa ingi parangkat mata ilewin. Na in lune kay masapura lune kay dambayang napahala. Pamane? Pain panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi antaka wa si Anas bin Malik riwayat amban Imam Tirmizi man shalla al-fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu' asy-syams thumma shalla rak'atayn kanat lahu ka'ajri al-hajj wa umrah tamma sahahu al-Albani tinasihan tinahqiq wa Albani wa Syekh Albani muhaddis paite dumaito man Saudi ini hadis ini sahih. Ini ahin bang painne mian dan bakas ng bahang subuh us kay magtoy pagua sampai pagua mata elew kadar me 30 minit laya si masjid masab Quran ubos buya ng bahayang painte 2 rakaat bang pagua ni mata elew perangkat ni ini pahalanin kuye painne makapaghaji duk makapagumrah Allah pahalanin me jamaah muslimin. Sinang buah riwayat wa fi riwayatin ukhra wa ya pa inna makapaghaji mian guys dili kuya pa inna makapaghaji duk makapagumrah itu en sakto ni pahala ni panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaian me jamaah muslimin nasaing gini ante bangkeo mian say hinang no mikikeo paluwas ang ban masjid mian pos sambayang subuh si bulan Ramadan saing gini ante si bulan Ramadan ilipat hinang nun pardu ini 700 tamang 700 ubus sunnatin hininang pardu sa intente bang si bulan Ramadan Allahu Akbar isu sa tipe bulan Ramadan nabilang las naka magkaru-karu al-umratu fi Ramadan suway kita mag-umrah si bulan Ramadan bang kita makages فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمرة في رمضان تعدل حج الله أكبر أخرجه البخاري ومسلم hadis ini nang kana pagdua sahih ini pa inne pang umrah si bulan Ramadanin kue do keu pa inne makapag-hajj wa fi riwayatin pa inne Rasulullah sedang buat riwayat kue do ye pa inne makapag-haji magtuhod dok ako kue do kini makapagtuhod Rasulullah maghaji mag-umrah si bulan Ramadan may jamaah muslimin amma sababanin paguti si Allah subhanahu wa ta'ala bang pa in kita lamon ang ban may kinaasian wa Allah bang pa in kita lamon ang ban may inampun dusenan wa Allah subhanahu wa ta'ala bang pa in kita pinaglomba-lomba wa Allah subhanahu wa ta'ala magdalam surga sarta magkaswa ng panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam si jannatul a'la al-firdaus yan pa inne surga kamalang langkeo yan surga firdaus mian nabangi alai tabisat wathanin pangkal si patalebi maapun biku dog iyene painte matumawa ilian taufiq man Allah ilian matohim dogga matohim atihan niya may kasumapian may delako ati gak tumawa si may pagsarapo ilian sa bagkapulang ilmo dog sasat aman saitan tukbal mo na pagsa yene pa inne lapal pagkilahantin kemon wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.